Hari ini kita akan membuat vlog jalan-jalan di Gunungan Pelesari. Ikuti terus perjalanan kami tetap di channel Buler Bali. Nih guys, kita jalan-jalan. Mantap guys, view-nya. Sekali guys. Jangan lupa subscribe Buler Bali. Jangan lupa. Subrek. Sekian video dari kami. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Subscribe anjir. Subrek. Subscribe mak kau anjir.